Kaseng National People's Party NPP Nongstoin Blok hakapun riu tarik nai wieng kalarai ban penya khun do nong hikai school liki election MDC na Nongstoin constituency bat utei ubabu uban sa aireng hake election MDC na Nongstoin udei ubalatip kum uba WD Marngar uba nakasnong laikse ya kate karai ke NPP kala shim menta kasngi haka jingelang pen scam migeno ket kam jong kaseng ki badang rung dekhot thamai bat haka juk apor kaseng hakani kasngi kala priang ru ya uba sanjet kan sai shangren ubalaya khun ru kum ukurtong MLA na kaseng HSPDP hake election MLA badang shen Nongstoin constituency bat ya uba yo anes lengkhoi na kaseng congress bat kiwe ya kate ka jingelang lapenlong ha Mesofet Hall Nongstoin bat ledon lang ru nadu uba Himalaya Shangpliang MLA Barim Kamausen Ram ba Macmillan Bersad MLA Barim Nongstoin constituency ba Kimfa Sydney Marbanyang MLA Barim Karambrai Jerngam constituency ba Gabriel Walang MLA MDC Nongstoin constituency ubala long ru kum usyong knor hakate ka jingelang kumjo uba Hamlet Doling MLA Barim Kamaliam constituency ubala pen scam ru yakit khot thamai ki balawan penyaso hakaseng Bomba jige bomba jo bomba jokte bomba kujikoma kamdam ye ka parti ka lead ye ka government rekwa BJP bagitan box duon bidan lam jongi dero sa kanrat ba preston mas nyoba bat ki ba bon di jongi do ka khanuki apareng kita ka jige ka jikoma ye ka parti jongi ngem jupin snow di pet yang kathong tu juga pasal jenai. Baru yang di mau, di bawah ini nak puas apa? Ngem snow ni leh. Ngrai ni lum bin yang isya bathar yang di mau ko ini balem baju isya bat di mau. Ni dayati ni pelong di mau kendon ada di step di bagian kiau nak kowe kekerdan siapa kekerdan. Nak kata PI ke parti jogi nak admriu ipois arkupra ipois laikuwei ipois laikuwa dai ke jo mangba juga parti jogi dibangi sembe jika sekarang cuma di bopor malam ibu pesan jogi bat impet cemat bantrai nak tegabet ke biang jong upai ba jumlah ke jogi ya ka blok kemdal ya ka existing juga blok apa ne kibawan kemai menurung lang kali kata ka pemakan maladaya di zon no apa kun kalau untuk babek seng ya do bedo tinggi dia berbeda itu bat nak sing kalau bandol para dia ba nak liang jong blok presiden bertip no sebagai distrik kakam juga aku distrik presiden tak apa isi kental ada ka aku bang air blok Pada kam sultan asyusu kalau bahadir di sini dia pakar ngiliakan yang ba manu banjela ia election di sini hagai kisah ka banu ko kimi anu yang haba company ka pola dan mi anu ka po sini dia pajak ka kabungut ia le ia ka ma rem tedon kamba kambi ban mi anu Seotunan nak sengi babu dresa Marang natin na like ila-apply kita tahu Tegas ko ay gimon para makapo kelas lan. Karena galen juga blok persuaban partners ke district, sen nagalen juga district in partnership state. Nama bu district presiden men aku artikel ini yang kedua silong di dalam ba hagai sisai ke list kan kau ada ko lain. Hagai sini dalam mana bu district presiden juga iskasem pada dihoy. Kampai yung ina mo ba kalaslan pa. Hari kita masalah asin la ila pada extend ya kapapan pa. Kalau yun na pangatay banginan ay po susu kapo kamsa su. Bangga na pinangdon ng atay gila di manapay yung bisni. Magajingkang yung gusti ka pli, kajingkang yung blok pli. Ya pamit ang way kamdon nga question na ni kajingong ba em nama butuh mai, nama butuh mio, kata kami. Kalau tak tahu kita yang jauh berbuat dosa nanti nak saya. Dan lagi yang jauh angin sumber aja berbar, lada pihak. Ini dia bersikap mereka kita yang jauh. Kata kali
ban pediang ya ka NPP hakini kilong kasijuni. Kaya ka pelong ya ki biru ban pediang ya ka NPP. Kejikli kawan syahanta. Kejikli kalong ba kumno ki biru ki kwa ban rung ya ka NPP. Badang sistem mensyua. Sistem mensyua ki ben ya ka parti NPP. Bagi ong bakamde ka parti jumi. Bakamde ka ka parti ka bagi di ban pediang. Bagi ban bun kita. Andai menda kendit. Niu i hanu lai ngut ki MLA Kongres kilak kloy ban kilak pediang ban rung hapo ka parti NPP. Kadao galong tang kawe. Bagane ka parti NPP. Ka insmi ban wanra ya ka roy ka pa. Kane ka parti jumi NPP. Kalapan i ka kinuksa. Haka jingalam jo Conrad Sangma ko Chief Minister. Haka jingalam jo ba Preston Johnson ko Deputy Chief Minister. Ngilayo i ya ki development. Kiba pen. Ngilayo i ki surok kiba siang rong. Ngilayo i ki surok sa tanong kendong. Kidon ki sinong kiba omjuk boy ka surok. Abyan ki kendang kecak. Kum kita di Jakarta anda kilamat ki surok. Omdei ki surok kendo omdei ki surok rong. Narapan Allah macampi bahak kene kesansnen akaji penyan jong ke parti NPP nilai yo pansna palat lai hajar 4 kilometer yaki surok hapok ke jelaju.